Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Туғандар, assalamu alaikum, урматтуу. Биздин көрүп жаткан жақындан көрүп жаткан туғандар, бүгүн Жалқардан туғандар бир жакшы ат чыгат деп атат достор. Жакшы аттын маалыматы айтылат туғандар. Азыр ушул жерде балбандар чапкан ат экен. Кандай ат экен азыр сурап билип эле. Таныгандар болсо туғандар жазып калтырсаңыздар болот алдыда комментарийге. Анда аттын кандайын тартабыз, Закадан сурап баштайбыз. Зака, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандай экем, жакшыбы? Жакшы экен, өзүңүз? Ден соолук, иштер. Жакшы экен. Тынчсыңбы экем? Бүгүн кандай ат келди, Зака? Ака, бүгүн өтө бир ишеничтүү ат келди. Ишеничтүү ат. Буну балбандар чабып тура, күчтүү балбандар, Кыргызстандын. Ака, Кыргызстандын эң Мыкты балбандар. мыкты сыймыктанган балбандар чапкан ат экен. Ким чапкан айтып койгоңуз, Зака? Ака, Алайдан Баяман деген бала. Баяман чапканбы? Эми ошентип айтышты, анан кийин видеолорун жөнөтүштү да мага. Анан чындап эле ошо чабып, ошо майра кылып. Майра кылган ат. Ооба. Колуне, ака, немеси, далили менен. Ама атта сөз жок экен, Ат, ака, вообще. Кайса өрү, кайса Ака, чын айтайынбы? Үстү чын анын. Тошолат. Бул Польша эмеспи? Жок. Кандай жылкы? Карабай эми данчак аралашкан. Бою канча? Ака, бою 1.65. Мойнунун узундугун караңыз. Ака, ат самолет экен, ака. Жануар. Ака. 10 тойт, а? Ака, ат кыскасы чын-чынына келгенде ат өтө жинди ат, ака. Жинди атпы? Кудай кааласа, ака. Мына Кыргызстанда мен менен палвандар келип чабам деп, багынт деп сураган палвандар бар эле, ака. Ошолорго айтышым боюнча келип алсын атты, чабышсын, ака. Чабышсын. Ат жакшы ат. Ат чын айтайынбы, 3 күн болду, ака, кантар басканыма, турган ат эле. Азыр көп абагындай кылбайт, ака. Өзүңүн немеңде кыйнабай эле кой, Зака. Ооба, ака. Атты ушундай эле бастыр. Аттын жоондугун бир көрүңүздөр. Динозаврдай эле ат экен. Не деген ат бул? Ака, неме деди? Кара не деди? Ба, мемеде улагында мемеси бар да, кайманатычы. Азыр акаң анан билип туруп эле айтып коем, ака. Көргүн, Зака, сен көрүп эле Азыр айт. көрөбүз, ака. Далили бар экен да улактагы? Далили бар, ака. Мына ага чейин мен бияктарын тартып. Балбаны Баяман! Баяман ысымыңга түзел. Барбыл. Сүймө кылып кетти. Бир бата. Кара куш экен, ака. Кара куш бекен? Жамаш, кайса өрү. Жамаш деген ака, ат экен, ака. Мына. Берчи көрөйүн атты. Азыр ошолорун коюп коебуз, ака, аттычы. Сооронбай ел кутулсын. Я. Болду. Мына карат. Ака, ошонусун коюп коебуз. Коюп коебуз, а? Ооба. Куш деп коюп эле булат. Жашы канча, Зака? Ака, жашы 4 экен. 4 асый. 7 жаш. 7 жаш. 7 жаш. Я жүргүн. Мына достор. Чоң ат экен, достор, чоң ат. Болду, Зака. Раса. Так. Жыйындын ат экен да, Зака. Эдейс? Чоң жыйындын ат экен. Чоң жыйындын аты. Өткөн кара не болду? Ака, кара сатылды. Сатылды. Сатылды, ака. Кетти. Жаны бар, ака. Мындай көкүрөктүү мына үстү бар го. Жаман толот экен, ака. Чоң, мындай эле көрүнүп турбайбы аттын чоң? Жаман башкача. Жанына барып турчу, Зака. Мен 1.68 миң да. Басы канча бунун? Ака, басы эми $10.000 кам болду. $10.000. Бирок ака $10.000 десемчи 15-20 калып кетсем болот. Ат жакшы.
Арқаның санеттері ямчы ака. Өте бір башқаша екен ака бұл. Жоғыш па екен ат? Жош. Мынанчы ака. Ат деген шындай болуш керек. Күшті ат екен. Өте күшті ат екен. Жиәне. Мына достар. Любой жерде мәра қылса ака. Аха. Ат жарайды ака. Любой жерде. Палуан күшті болса, Қалағанда жейін. қалағанда жейін ака. Жиәне. Анда елдер көре береді сақа, номерге чала береді, а? Чала бересің ака. Кімге жаққан болса, қызыққан болсаңыздар туғандар. Büyük жылында сөйлен. Құдай қаласа, ака акция деп қойсаң алмады бұны. Бағасы, а? Бағасы. Hem күшті полбандар чоғып да болады. Және. Нара қылған ат екен. Базарың көрсін Зақыбай. Рахмат ака. Игіл. Қана менші? Мына достар. Бүгінгі чағылышта ұшыл. Қарақұш деген атты, мәра қылған атты көрдіңіздер. Сода береке болсын.